Slavit ćemo tvoje ime, slavit ćemo tvoje ime, dok u nama srce bije, dok u nama srce bije. Živio nam mužu dragi, živio nam mužu dragi, komandiru familije, komandiru familije. Slavit ćemo tvoje ime, slavit ćemo tvoje ime, dok u nama srce bije, dok u nama srce bije. Živio nam mužu dragi, živio nam mužu dragi, gospodaru familije, gospodaru familije. Vidno! Nalijevo! Slavit ćemo tvoje ime, slavit ćemo tvoje ime, dok u nama srce bije, dok u nama srce bije. Živio nam mužu dragi, živio nam mužu dragi, gospodaru fina, familije. vesela, radna atmosfera. Poštovani gledalci, evo nas u Hadžićima, u prvoj domaćoj školi za desuru cura. Razgovaramo sa upravnikom škole, drugom Nerminom Curbrigenom. Nermine, dobar dan. Recite nam, šta se dešava u ovoj visokoškolskoj ustanovi? Pa evo, kao što vidite, to je jedna ustanova sa jednom dugačkom tradicijom. Ja i moja žena radimo ovdje već 10 godina. I 10 godina mi pravimo odličan kadar žena koje će biti spremne za danas, sutra, preko sutra, za jedan pravi timski rad, jeli, jednu ženu sa snažnim moralnim ubeđenjem i tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to. A da li bi mogli sada nešto praktično da vidimo, da nam pokažete, da povedemo ekipu? Praktično, naravno, svakako pokazat ću vam praktično. Evo ovdje su poligoni za vježbanje. Evo, sve ću ovo je koji u svakom slučaju vidite uvijek skaču. Uvijek da taj neki... Pa ne tako! Ne tako, stani! Ovako! Ovako! Ovo me nešto drugo stane. Žena ide u ovaj pravac pa se i vraća. Razumijete? I skalno na neki način ja ću se... Ja sam dobro, profesor. To je možda najvažnije. To je možda neki način i najbitnije, jel? I to je poligon. Da, to je sve poligon. Kao što vidite, ovo su možda najteže vježbe, jer je inače 4. semestar u svakom slučaju najteži semestar, jer se djevojke već moraju opredijeliti za koji će smjer da se odluče, jeli, da li će da to bude ekonomski, materinski, opšti, prostitutski i tako dalje i tako dalje. Kako bi vam rekao... Pitomce Seko! Za mnom! Nermina, je li sve u redu? Sve! Odlično. Hvala. Kao što, šta vam kažem, ne znam više šta vam kažem. Pitate... Ja isto mislim da je to. Dobro. Nalazimo se u kabinetu praktične nastave. U ovom kabinetu se izvode razne laboratorijske vježbe i ovdje provjeravamo psihofizičku sposobnost svake od vas pitomaca. Jer vi ćete sutra, jeli, biti žene, majke, 2 dece i tako to i tako to. Dakle, nalazi... Isprav se, brate, kako stojiš? Isprav se fino. Ja sam ovdje nova, tek sam došla, ne znam još ništa, nisam... A nova, slatkice mala, nova, jel? Pa izvini, nema problem, nisam ja znala. Vi ćete fino ovdje. Sad dobro gledaj ovu vježbu, treba će ti da znaš. Ajmo, idemo sada. Pitomice Seko, molim vas. Uzmite odgovarajuću odjeću. Pitomica Seka koja će sada demonstrirati niz komplikovanih vježbi, jeli, da uradi, da spremi ručak, da nahrani dijete, da opere suđe i sve to da uradi samo za 36 sekundi, a da opet pri tome bude i lijepa i poželjna za muža, jel? Šta je Rozalija dušo? Šta je bilo Rozalija dušo? Radi Seke.
Pa dobro, sutra ćeš ti, Rozalija dušo. Sutra ćeš ti. Neće bit sutra televizora. Ma bit će doći. Jel tako da ćete doći? Evo će doći. Tako će doći, sve će doći. Ja sam bolja od... Pa dobro. Nemojte se, molim vas, tuči tako. Nemoj, molim te, Seko. Šta vam je? Seko, šta vam je? Rozalija, stani. A pobogu, brate, pa šta će ova nova djevojčica pomislet? Šta je ovo ovdje? Tišina i ti, brate, Nermine, šta radiš tu? Ide, početni stav. Ko pišta, bude se fino. Priprema, pozor, sad. Pa sjajno! Dijete! Izvanredno, 36 sekundi. Izvanredno. Neočekivano fantastično. Vrlo dobro. Služi muškarcu. Odlično. Hajde sad. Komandirko, ja mislim stvarno malo ste Čestitam. skeptični. Ne znam. Stanite, hajde fino, stanite tu. Eto, dragi gledalci, vidjeli smo kako se u školi za dresuru cura Osi Mark od jedne obične cure pravi prava žena. Šta reći nakon ovakve slike? Sretnija doba dolaze za modernu jugoslovensku ženu. Pa živjeli! Gospodaru familije!